Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MLA Kamairang constituency uba met ba aling do habakren hakasingi penskami kinongkit kam ke UDP Youth Wing Eastern West Khasi Hills District ulong bakaladan ke jingkren bau MLA Kamairang unhab yakun paramarway haka election MLA House Nam Arajar Arfulai na Mairang constituency uba met ba ulong bahaka jingtip jong hadu menta kidon laingut ki banyakun yaka election na Mairang House Nam Arajar Arfulai. Handai ke jingkran bau MLA uhab banyak kun pramarway umtip batnu unyakun handai ke seng kalong kebalak penkreak ladai kun pramarway ne ladai kun bun ngudru. Ulong bau soukmen bau lala ban pentulun bet yaki kam hapo konstituensi ban menta sibuan ki bom jukersan yu kilawan ban aya ke jingkersan. Dan sibuan ki bayang menta le nilai pramarway ala lempe. Menta nilai lainut. Tuan kita yang kengi orang lain tentang armut tempat nu tentang tu kata. Nam tu berarmut berway tentang kalau dia semua malah orang lain mut bernang tentang. Mo. De ngawang tangkawai. Lare permarway itu ni dia menong ready. Dan ile lain mut tu ni dia menong ready. Dan ile samut tu ni dia menong ready. Don way lu aja kelalendang. Populi pun na. Nasong tu bawa lapor lu aja kelalun na. Tunggu ni ima kembali tu kumnoso. Buang nama kita kinong ya tahunnya. Iba juga persiap terus kata ya Allah. Oh, badan mentat ke kubuah gitu pak. Setam nongsu. Mental setang mana? Setang piang ni lo pun layu amangi. Bukan lagi orang ini pilih dengan mentala herbe ina pramarway. Kecil election nada don lamut lainut samut don manu balapan bu condition. No. Mula banong mga baayam din nila pramarway. Lain din banong mga togi nila lainut samut. Non ba? Namla banong. Bat kiwil ki melaban net. Kasyong kinong nila kinong ikut kita di ibu mon menyelek berdua kuat punya. Hanya marway teteng semua lak para marway. Nak kumno ne? Ismi mana kumno ne? To. Hanya lak para marway. Balai don tang arrom, balik babayong. Dam dai jong balik la dai jong bayong. Dam dai jong bayong la dai jong balik. Musuk ta. Da pun kan dijak tu don sepastam ni sepasang tu semua. Kum kinong kun bak gitu ya. Ni dia menong ready. Lalalong kumno kanmo. Imde bandang. Ni dia kun pramarway mencual. Ni dia kun samut. Dia kun samut. Ni kun propati kun kino lepat kun kino kerja propati. Ini menong kimalak kaya. Dan mereka ke bangasongon nado mentap lo. Hakirin sansnem na pentulun ni kam kumtuh kepada konsumsi. Bacibon ki parlok ki bam jualah kesan. Meno. Mentah kilawan. Ia kebanai kesan.